abamarayika mushobore ishimwe ryanje uko byari bikwiriye muri studio za The Voice of Youth hano muri Sydney. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, turi kumwe n'abasani cyangwa se abahanzi bari kumwe n'abacuranzi baherereye hano mu mugwa mukuru wa Sydney. Twifuje kubasura kugira ngo tuganire, batuganirize byinshi tutabaziho hejuru y'impano zabo zo kuririmba ndetse no gucuranga. Tutaraje kure, reka tubasabe kugira ngo batubwire batubwire aho batuye ndetse n'amazina yabo, hanyuma twinjire mu biganiro byacu. Murakoze, nitwa Boni Nsabigaba, tuye Sydney muri Australia, muri sababu ya Woodcroft. Mbari ibyo. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Nzoyihaya Ildefonse, barabana zirarede niryo zina kumbure abantu bakuze bamenya aho nakuriye, ariko nitwa Ildefonse Nzoyihaya kandi nkaba ba muri Australia mu gisagara cya Sydney. Murakoze cyane, nitwa Eric Ndabunguye, ntuye hano Sydney muri Australia, mu sababu yitwa Kuggar. Rero nkaba ndi umuririmbyi, nkaba ndi n'umucuranzi. Murakoze. Ildefonse, watubwira muri makeya jani y'umuziki wawe? Ebwe mbe na mbere novuga yuko navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, kandi abavyeyi banje baradurungika mu miga yo mu gitondo bita Sunday school. Ivyo hariho kajayo, hariho na korale ya Sunday school y'abana, ariko si kenshi umuntu kubera bakiri umwana ari gihe ajayo kubera bamuguriye impuzu shasha canke agasiba canke, ariko ibukira umwana. Hanyuma y'ivyo naciye nduga jya muri korale y'abana, kuvuga korale y'abana iririmba kwa Mungu. Mugabo ivyo byose bikora nyene kubera uwo waravukiye mu muryango kumbure ukijijwe, w'abantu bakunda Imana, ukaja muri korale, abavyeyi bawe bakagutera intege cyangwa kwa encourage kugira ngo ushoboye kuja muri iyo korale. Ariko hageze igihe ndabivamo. Ndabivamo, ivy'Imana ntivyari cyane kugira ngo umuntu yumve ko abishaka cyane. Vuga aje umuntu atangiye kuba teenager cyangwa atangiye kuja muri adolescence, kandi umva n'icyo gihe ibihe ntibyari byiza mu gihugu, hari ama distraction menshi. Rero ariko icyo novuga rero, naciye nakira Yesu umwami n'umukiza, ndihana, abantu baratangara. Niho novuga ko nubona natangura rero urugendo nyago mu gukorera Imana. Ndinjira muri korale, ndatangura kuririmba. Buriya Apollinaire habona Imana n'umuntu yinfluenceje mu muziki moderne, cyane muziki moderne nuko novuga ati muziki wubu wa kisasa, mu kuririmba. Rero twaragenda tukumviriza, umuntu akumva ko biryoherewe, akavuga ati rero kuki umuntu atosha kujya gutangura kuririmba nkuko. Yes, wenda tukiraho waruvuze ko wabitangiye kubera ko wenda wakuriye mu muryango ukijijwe hanyuma uza kubivamo.
ico gihe cyose wumvaga ufite impano yo kurimba muri wowe cyangwa se ni kurya nyine umuntu avukira mu muryango ukijijwe hama ukiforcinga kuja muri kwaya nk'abandi bana wenda urungano rwawe abo mungana kubera ujya mu nzu wa gospel moderne cyane cyane izanye niba Apollinaire batangira ibintu byo guhimbaza Imana byaramamaye mu gihugu. Rero umva twari tukiri bato umuntu akacatangura gutangura kwiga akavuga ati ndumva ko gitari iryoshe, ndumva ko piano ivuga neza, ndumva ko indirimbo z'Imana zojyoha. Niyo umuntu acaka kuvuga ati no reka mpindure. Ukuririmbye ukabona ko biraryoshe. Nijya passion umva nibaza ko impano nagiye kwidekuvira ko ndayifise kubera ngomba kumenya ko ibintu byo kurimba nyene bimeze neza. Ibi kuvuga muri façon moderne. N'urugendo rurerure nabisobanura ariko ndabihina. Natangiye kwiga gucuranga mfite imyaka 14. Ndibuka nari ngiye kurangiza primaire. Igikondo, primaire ya Gikondo, noneho dufite groupe y'abandi bana ku ishuri bakaririmba. Nkumva ni ibintu byiza ariko nkumva ndashaka kwiga gucuranga instrument runaka. Ntangirira kuri piano. Ndibuka hari umugabo waje nasengeraga muri Methodiste Libre Gikondo. Ariko icyo gihe nkaja muri Maranatha cyane abana twiganaga niho bageze basengera cyane burungano. Noneho tukaririmba ndetse hari ndibuka dutangira korali yitwa Umugeni ya Maranatha, twari abantu 6 basore tungana tuyitangira ariko nkumva nje nkene gucuranga. Uwo mugabo bagurana n'umuntu wo muri Methodiste wacuranga gitari aravuga ngo iwazaza uwo ngo azanyigisha isente nawe bamwigisha gitari ntiyarazi gitari. Nuko ntangira kwiga gucuranga ariko bene ibi byama amatruwata bene ibi amanota makeya nageza ncuranga accompagnement abandi bagacuranga gitari basse na solo bikagira injana nziza. Nagiye muri korali yitwa Sautenjiri Gikondo muri Methodiste, noneho ngo mbone ukuntu baye bacuranga ariko cyane narebeye ku mucuranzi witwa Mima yageze acuranga ndavuga nti se ko numva uyu muntu acuranga neza narushaho kumwegera. Ndibuka nageza ngenda akenshi kaja kimisagara angasanga akenshi simubone, noneho ngashakisha uburyo no bimenya. Numva ndabikunze cyane ndavuga ngo ibyo ari byose nziga muzika nzaja ku ishuri rya muzika ariko hagati aho kagenda n'improvinga buke ngakopera. Ndibuka muri konseri za Rehoboti Mima bacuranga muri kera muri 1998 ni kera. Noneho nareba ukuntu ahafata note nataha bikaja mu mutwe nkagenda ngakopera nkakiga bitangira bizamuka ariko numva ndabikunze ndavuga ngo ibi bintu bishobora kuba ari impano yanje. Nageza naryama nkanabirota karota mfancuranga turi muri konseri twanaje no muri konseri nkumva hajemo kandi kantu gashasha kagakubita cyane nko mu gisirimba kera rwose. Ndibuka n'abantu benshi baje bambwira ngo se wagiye utwereka ku kantu transpose ngo ndibuka ko hari akantu ibintu bitango ni transpose mu gisirimba nabikoze rimwe turi mu gitaramo ci groupe yitwa GDS na Methodiste korali yaho ndatranspose bije gusa. Abandi hari abacuranzi umusore witwa Musore nyine na Kibonge barambwa ngo ngo transpose ngo ico kintu ni sawa. Numva noneho ndabyemeye kuko ari impano yanje namantangira kubikunda. Numva ni ibintu bindimo nageza nabirota nkumva ko ndacuranga mu ndoto. Byibuka neza ko byaje 1996 ubwo Christophe Matata yazaga kuri stade regional Inyamirambo. Hari kera twari tukigera mu Rwanda ariko tuva Gikondo n'amaguru twirukanka tuje Inyamirambo tuja kureba ngo haje Christophe Matata. Nta muntu wari umuzi, twari abana bato icyo gihe ariko tuhageze muri stade turinjira noneho nkabona abacuranzi baracuranga. Mbona donc urumva abacuranzi bari benshi bamucurangira ariko nza kubona umuntu wari wicaye kuri sente ntanabwo nzi sente icyo ari cyo ariko ndabikunda gusa. Mbona umuntu ukuntu yicaye, mbona ukuntu arimo gucuranga
hari ukuntu abantu bakera banacurangaga babiryosha bagashaka kujyana neza n'ibyo bacuranga numva ndabikunze ibyo bintu bimpera mu mutwe ndi umwana ako nkura sinibuke n'indirimbo za Christophe yaririmbye uwo munsi ahubwo nkibuka wa mucuranzi uburyo yacurangaga barambwira ngo cya kintu aricayeho mbwira niyo sente binjya mu mutwe kuva ubwo hanyuma nihuse mu bihumbi bibiri nibwo aho nasengeraga baguze sente ukuvuga ngo nibwo wari ubibonye bwa mbere andi matorero twari duturanye n'amazi iminsi ayigura ariko twebwe nibwo bari bayiguze nibwo bwa mbere navuga ngo nari ngizeho access nshobora kuyikoraho noneho numva nsa nk'uruhutsemo numva ngize amatsiko menshi numva nshaka kumenya byinshi kuri yo nibuka rwose muri iyo minsi twigaga tuyiga uretse ko ntari nagiriwe amahirwe yo mu bantu bazayiga ahubwo ku rusengero batuye abandi bakuru banjye abandi bantu bakuru baba rero bahitamo kuzayiga njyewe sinabagamo nibuka banazana umwarimu kuyigisha nari ndwaye icyo gihe malariya bazana umwarimu bakicara muri salo bari kwiga ngende mu cyumba umwarimu yataha bakansubiramo ibyo bize nuko nagiye niga kugeza ubwo abantu bose baje kujya ku mashuri nisanga ari njye usigaye njyenyine mbana professeur sente nkayitwara mu rugo aho ndara mbese nava ku ishuri nkaza numva twatinze gusohoka ngo njye gucuranga numva ndabikunze cyane guhera ubwo ngubwo bigenda bizamuka iza kuri uyu munsi urumva ko bigoye kugira ngo ubashe gusobanukirwa ese ibi bintu ndabikunda cyangwa n'impano indimo ukumva ni ikintu kigoye ku bantu benshi kugira ngo babashe kuba batandukanye We are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Soon and very soon, soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Soon and very soon, soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Who are we taking to the one umukiza? Who are we taking to the one umukiza? Who are we taking to the one umukiza? Hallelujah, hallelujah, to the one umukiza. Oh, yeah. Who are we taking to the one umukiza? Who are we taking to the one umukiza? Who are we taking to the one umukiza? Hallelujah, hallelujah, to the one umukiza. Uruwera gitare, urumwa usuba wose, mwijuru no mwisi, naundi wasa nawe. Uruwera gitare, urumwa usuba wose, mwijuru no
yes dukomeza rero n'ibiganiro byacu Ildefonse mu ndirimbo zawe wahimbye cyangwa se indirimbo zawe wabashije kwandika niye ndirimbo yaba yaragize impact mu bantu cyane cyangwa se indirimbo yaba yarafashije abantu yaramenyekanye cyane mu ndirimbo zawe? mbona indirimbo nyine yari travaye ukuntu muri ni ya kera waribagiwe? oya nshaka kwibagira ko bayiririmba kenshi ariko reka ndirimbe kuri refrain kumva avuga ati mu gihe cy'isezerano rya kera nta buntu bwari buhari ariko twabonetse bw'amaraso ya Yesu. Rero refrain ivuga ati cyangwa chorus n'amaraso y'imbabazi awamikurake rw'Imana n'amaraso y'irata kandi nzokwama ndayashima. Ildefonse, to be honest, iyo ndirimbo urayizi? Reka ntabwo wari uzi ko ari iya Ildefonse? mbimenye none ubu nyine. Numva ko ikibazo nabajije gisubijwe. Yes, sawa dukomeza mu biganiro byacu biragaragara ko tugiye gusatira ku musozo. Ndashaka kumenya imbogamizi abacuranzi ba gospel bahura nazo n'uburyo ki bashobora kuzikuramo kugira ngo noneho barimo barazamuka ubu nyine nibagera muri iyo stage bazavuga ko bishoboka ko bashobora kuharenga bagashika mu rwego rwiza. Wenda twahera kuri Eric hano. Imbogamizi zo ziba zihari cyane nyinshi pe. Imbogamizi ku bacuranzi icambere hariho ugihe umuntu wumva ufite indirimbo wenda ku bantu bahimba cyangwa abacuranzi ariko akabura mikoro cyane cyane wenda niba ari nko kuja muri studio ukumva izo nimbagamizi ugasanga ni kibazo cyangwa se ababyeyi ntibashigikire umurimo niba umwana atangiye kumva ashaka gucuranga ku mpano ntibamusapotinge ugasanga bibaye imbogamizi imwe ituma donc n'abandi bavuga ati bizo gucuranga wenda ariko mu by'ukuri ndashishikariza ababyeyi kuko bahakuraje abana ndasapotinga ku buryo bw'amafaranga. Iyo ni imbogamizi kugeza n'ubu nyine ikigoye ku bakozi b'Imana. Ni gute wenda noje ku ishuri nkishura amafaranga kugira ngo nige ariko je naje gucuranga mu kanisa bakavuga ngo genda Imana iguhe umugisha. Kurumva atari imbogamizi ikomeye bikomeye pe. Rero abakozi b'Imana bazaza bagerageza bashire mu gaciro impano z'abana barimo kuzamuka. Ildefonse uzumva gute? Mbogamizi ni zibiri. Abakozi b'Imana bakwiye kumenya uruhare rukomeye amashengero yateye imbere nuko yagize abaririmbyi bakomeye kandi amashengero yinjije uburyo bwinshi mu buryo byo kuririmba. Kuririmba nimba Imana ibikunda n'umwana w'umuntu arabikunda. Donc nico gituma uzosanga concert yuzura ariko ugasanga yindi bikorane cyangwa ibiterane bigabura. Uvuga kuririmba bifise ubushobozi nk'abarongozi bakwiye guhindura ivyumviro bakamenya ati reka tumenye strategy. Ikindi cya kabiri abaririmbyi bakwiye gukura mu buryo bw'impemo kuko biroroshe igihe uririmbye abantu bagakoma amashi hari igihe ubwibone butangura kuza. Pasteur akaguhamagara cyangwa umurongozi wawe ati batanguye ngani tagisi sinjaye canke umuntu akaguhamagara kugwa cimana kanaka kuri amaze gusora gusa karirimbo kamwe kuri YouTube kamaze kugira ama views 2,000 bakabura ati namaze ko umu artiste. Ariko ikintu kimwe abantu bakwiye kumenya twebwe turaba artiste ariko turaba worshiper turabantu bahimbaza Imana turirimbira kubw'Imana talent impano dufise ni kubw'Imana. Rero abaririmbyi nabo intama bibagira ntibaba prepara ntibabategura mu buryo spirituel no buryo bw'uburyo kuko urumva igivuga uburyo ibihugu byacu bitandukanye n'igihugu turimo. Nuri muri mu cyaro bitandukanye nuri mu gisagara ariko igihe umaze kumenya ahantu uri n'abakozi Imana bakamenya ahantu uri nawe ukamenya ahantu uri biroroshe cyane kugira ati vuga ati izi ntambamyi nogaragaza kubarana ariko abaririmbyi kandi abantu bari targeted
satani yari umuririmbyi akitwa Lucifer, arazi impano y'uburirimbyi gusumbya uko tuyizi, arazi impact ishaka kugira, arazi uburyo bishaka gukwega abantu, arazi uburyo bishaka gukwega presence y'Imana. Donc udosanga abaririmbyi bashi bakunda kubacira imanza ati ngo abaririmbyi nibakizwa, sinzi ko mashengero menshi twakuriyemo avuga ati uri umuririmbyi ukabona umuntu umukozi w'Imana nyene ngo atakarate none horusenga horumara horusoma Bibiliya comme si abona yuko kweri kameme abaririmbyi mu mutwe yabo babizego kubera iki nuko batwaye impano ya satani Lucifer. Satani arabatera imyampi myinshi cyane, ariko igihe bamaze kumenya izo ntambamyi ibindi. Ariko ikindi kintu reka hari n'abandi bakozi b'Imana bashigikira abandi baririmbyi bo hanze gusumbya uri ngaho. Nicyo kintu nabonye bakiba, kuko igihe umuntu agiye muri studio biratandukanye no kumuntu aririmba live mu rusengero. Bakabona ujya umuntu yasohoye muri studio bakabona ko ari umuririmbyi ahambaye, kumuri ujya ari hafi azi kuririmba cyane, nuko mutaramuha ubwo buryo kugira ngo ashe kucari. Donc ugasanga niho biramuca intege, ukabona ati mwagize igiterane nkuko yari karabivuga, uyo muntu yari ngaho okumbure nafise ni n'uburyo gato no kumesha ishati ahagarara imbere y'abantu, isabuni birashika. Ugasanga ujya mushitsi mwatumiye mwa investije amahera menshi kuri we, ariko gusumbya uwo muza kugumana. Wa mugane gukurikira Yesu ntibyoroshe. Yes, uvuze gutyo unyibutse ijambo batubwiye Newcastle, yana kabisa ashize igihe kuntu Imana idashobora kwihimbaza. Rero yafashe Imana yo kurimbishira mu bantu kugira ngo bazaje bayihimbaza. So that's good. Rero tugera ku musozo wacu, ndumva twaganire cyane, dufite byinshi byo kubabaza, ariko amasaha n'umwanzi. Ariko mu by'ukuri kubera ko twabashatse kandi mukigomwa umwanya wanyu, turaza kurangiza cyangwa se gusoza ibiganiro byacu n'indirimbo. Yesu ni wangu, yeye mchunga, mimi ni wake, heri yakini, yote